Hai guys, sekarang Hanif di Kuala Lumpur International Airport. Nanti sore Hanif mau terbang ke Changsha. Dan semoga vlog ini bermanfaat. Ikut Hanif guys. It's been 24 hours, I need more hours with you. Oke, sekarang Hanif mau menuju ke gate dan langsung naik pesawat. In a grove by the river, there's a willow tree where we used to meet up. Silakan kembali ke pas pintu B9. Pintu B9 ada penerbangan sini. Terima kasih, MPJ. Alhamdulillah Hanif sekarang di Huanghua International Airport Changsha. Oh ya, sedikit bandara ini seperti bandara pada umumnya, keren. Cuman yang Hanif suka dari bandara di China ini umumnya ada satu tempat untuk pengambilan air panas. 还要看一下。是，这个是。Kita harus press unlock dulu. Oke. 热水。 Ah. 哦，谢谢。请用热水。 Jadi kalau orang mau buat seperti mie instan atau mau ngambil air panas itu mudah banget. 片，请用热水。 Karena cuaca udah mulai dingin, hari ini 10 derajat Celcius di Changsha. Jadi Hanif udah ngambil air panas tadi. Gini. Semalam Hanif tidur di bandara, udah siap salat subuh dan udah siap-siap juga. Sekarang Hanif mau menuju ke stasiun Manglev. Oke, sekarang kita mau ke Manglev Station. To Manglev Station, Malaysia. Karena jaraknya yang lumayan jauh, jadi kita naik bus kecil ini aja. Oh, harganya itu 20 yuan. Oke, got it. Alhamdulillah sekarang kita udah di kereta. Ini adalah kereta pertama hari ini. Jadi keretanya dimulai dari jam 7. Oke, kita lagi nunggu penumpang lainnya. Ini ada waktu sekitar 3 menit lagi. Kalau udah jam 7 pas, keretanya langsung berangkat.
乘客，磁浮2个站即将到达，请下车的乘客带齐行李物品，准备下车。下车时，请注意列车与站牌。磁浮高铁站已到达，请全体乘客带齐行李物品下车。下车时，请注意列车与站台之间的高度差及间隙。欢迎您再次乘坐长沙磁浮列车，祝您旅途愉快。Dear passengers, may I have your attention? We are now at the terminus, Changsha Station Between the platform. Thank you for taking Changsha. 去哪里啊？公交车的乘客，公交车的乘客，后出站。到这里的去的至少哪里？你们好，开往合肥站的。She gives you a hug, tell you she loves you, but you've been drinking too much. But you don't quit, instead you rather fuss, then take it to the point to where she can't get up. Ladies and gentlemen, welcome aboard the train. Please take your seat according to the number on your ticket and put your luggage safely on the luggage rack or the extra large luggage space at the end of the cabin. Smoking is strictly prohibited on this train. Dangerous items are not allowed on board. Affecting the operation of the train. Please do not use perfume spray, sunblock spray, hairspray, or any spray-on products. Thank you for your cooperation. Alhamdulillah sekarang Hanif udah di dalam kereta. Kita on the board to Wuhan. Keluarnya agak sedikit kabut karena udah mulai masuk musim dingin. Karena ini penghujung musim gugur, mau masuk musim dingin, biasanya kabutnya parah. Perjalanan ke Wuhan kira-kira memakan waktu 1,5 jam aja. Jaraknya itu sekitar 500 km.
Alhamdulillah sekarang Hanif udah tiba di Wuhan. Ramai banget. Ganti pelangi. Dear passengers, a train to Huangjingkou is approaching. For your safety, please let passengers alight first. Assalamualaikum 老板。 Assalamualaikum 啊，回来了。好了你开始给我拆了。啊，鸡蛋炒面。看一下。好吃。好吃。Dingin dan bikin lapar banget. Hani langsung pesan xiaomian. Oke, makasih banyak ya udah nonton. Jangan lupa komen, subscribe. Kalau bagus videonya kasih saran. Semoga Hani bisa buat konten yang bagus-bagus dan bermanfaat. Oke, see you guys. Selamat makan. Kami dari One Tiongkok mengucapkan selamat atas grand opening House of di Narnia. Semoga semakin sukses, berkah, dan jaya. Jangan lupa follow Instagram di Narnia di sini Dan kunjungi House of di Narnia di sini. Xie xie. Xie xie.